Ingdeng trok si kebra kithom Independence Day alira champion katalon ponjiapan hamren along sigdang bomlo. Hunmina ing tipia pandilai KSA mai puno bin rong pipen karchodam. India ke jogarnia prangjong inu DNLA okjumpran kechingnang. Kardom Adap Abirta longpen nili sami villain rong parpi nonar juik tha Birta angton pen West Karbi Anglong hamren rong bong rong hang pathua klamalong aningkan wang ason thotsi pining le thota alira champion katalon ponjiapan West Karbi Anglong administration ahin pen patir piponsi hamren angkang ongdung kachari also maratum pen March pas kachapate abaha chisik chidang pon bomlo hala purai komsai khia tumpen sitami suluk sudak atumon kavere jiaphan keton kelang kapasik theklong ajoner lo sitami angtan pen hamren an kiwang angari hai hui katar lidun pinang an kapisik theklong March pas ke claim boy along sitami West Karbi Anglong administration ahin pen West Karbi Anglong DC Shahid Isfagur Rahman ADC Anil Chandra Das an parta law and order kelang charipon West Karbi Anglong SP Minal Talukdar additional SP Alina Teron P DSP David Nangaite, DSP Headquarter Pushkal Gogoi an parta hamren OC Jiraj Ingtiatum, Arnivang takelang charidon asai pedo. Pining ingdeng troksi kebra kethom Independence Day katalon lalong March pas kadukave atirang ingkoira isipen bang pharu phora plikebra phok kacharli claim somara tuma phailong pon pusi DSP Headquarter Pushkal Gogoi pen namdhe jai. Total 11 স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহি গোট খাইছে মাৰ্চ পাষ্টত অংশ ল'বৰ কাৰণে টোটেল আমাৰ ইয়াত 545 জন টোটেল ষ্টুডেণ্টছ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন কৰিব তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰিব তাৰপিছত দুই এখন স্কুলৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে ষ্টাণ্ট শ্ব' আছে আৰু আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আমাৰ গোটেই আমাৰ যিটো ফিল্ড আছে ফিল্ডখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আমাৰ মাৰ্চ পাষ্ট আজি ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল চলি আছে এতিয়া আৰু আশা কৰোঁ সুকলমে হৈ যাব যদি বতৰে একো বিধি পথালি নিদিয়ে সকলোখিনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও ৰেডি হৈ আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Kachardi ahin aduya hoy abe pajok osomar bahini apita HSLC asat lang kachipa undun asar pimar hunmina ing tipia phan dilai KSA maipu nobin rongpi pen ke rap kapajerdam dilai KSA maipu nobin rongpi ahin pen college admission aphan pura dilai higher secondary school along damsi tangka ke rap pajerdam lason sinilitum KSA pen kiduk det lapen Kacharli kabor I ke mesen along nilitum arjab dunji lapen akirap tapa jerdun bomji puta students atuma thengno KSA maipu nobin rongpi pen lamthe jai tekang News Desk report Karbi Anglong live non malam so phan Birta ington ponik senang Dihina mo api putat Birta arjupan thusinang kedam tang pai ni phai cricket thom arnia dapor phai hinia por malam Karbi Anglong rekom sai khila pen Indian Army 12 Garwal atum chelangsi kirika kurugba mohod dhonsiri angkang along inut Dimasa National Liberation Army akimi okchumpran asong along seke kipia bang phuaphan kineblong
Raikom sai khia tumpen joy pen Abirta kelong pen ajoksi bangso kiri ka kuruk asai dengpon lo. Bangso teng pen thansiri angkang arlo kiri ka kuruk pasik ponsi Dipu Police Station angkang arlo kedo samnala arong. Daw dikhu arong amikar sarma jidung asopo betsing jidung kachiparjan John dimasa aphan nep ingnang pondo. Kangnang ponahut ari dengpen 9mm pistol pen magazine lapen amu kereng muthom long pon. Betsing jidung laki abarim United People's Liberation Front Klembangphu. Raikom sai khipen ke thanpon atengke jidung ke inut heleki ap thekser abangphu lapen tangka ke hang awai ik lapen NSCN okchumpran asong pen resin kang tangke pon kivan abangphu pusi pachini pon. VDP rong asaratum setame chirok tok pensi dodangji. Kumadni honthe me amunit theglong lo pulote Raikom sai khia tumaphan pachini ponangji lapen obeki mia tumaphan okchumpran asong along ke ponje phansi kabor ipon lokpusi additional SP Intranel Barua pen ningje pon. News Desk report Karbi Anglong live. Pinian dapor phai kep malom amkachi CFC holalong Birsingki Area Center Development Committee arpu kachilar ponji aphan mate ningkan phopene phong kili kapadupon. Laso committee ningkan kachari ponji aphan ningkan pho ansi ajak pathik ponno. Bangso teng pen kedamtang amaipu Jenny Sonteron lapen kongchun bang newborn ro kholar atum kachari papleng si alang litum apor choksi piniarni laso mai phula pen kongchun bang kilik pedo ponlo kado kawe pharuhinni ra inkwara phli abot pen pharuhinni ra inkwara ke thom abot jok ponlo bangso kilik ahut mai phu ang hoya phan bang pho kachapati dun ang bong pen Dilip Singh Hanse pen chepahai pon kongchun bang ang hoya long bang hini ki thurdun ang bong pen Dilip Timung chepahai pon Amria long Karbi Anglong Autonomous Council pen nang kelia sondo anta rata farman ke claim dam pameji pusi mai phukimi Dilip Singh Hanse pen namthe chechakpon sentarang tanglo sekretari la si ano senili tumo bang ta cilang pet cilang sal pen tum sorgari gambura pen lang pet pen bang litum ta Birsingki sentara long bang ke unan pen komiti pen cerap pon sini tum an se jakong horang bang ke unan cipadupon po pen cilang pon pupusi nilitum cipisik cidang pon ilo tamtang abang nilitum area bang asap so kapap hidun hop kwason si cetheglo nasi sarkara mo along sitami nilitum unan pen ke area long development ki ban ya phan nilitum committee hoi pen bori pon po nilining chethe nilinut pet lapukali secretary stame baradat stame nilitum along do lase kinang ja ano bang nilitum rating room pen si nilitum claim pon po nani prang ki me sen ya phan lapan News Desk report Karbi Anglong live Adap Abirta bangke lapan sikang tonik lo dumi thakmi kardom